MPM Tranek transport 2 unit, MPM 1 unit, P35 MPM eksekutif. Tranek nomor pintu 58 Budo Gadang, single class. Ya, yuk. R3 Puncak Kiambang. Ya, Pak. Yang ke-10 bus Sumbar masuk. Dua Tranek, 1 NPM. Tiga bus Sumbar masuk, 2 transport, 1 NPM. NPM akan melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang penting keselamatan, bukan kecepatan, bosku. Langsung 3 unit konvoy bus Sumbar, 1 NPM, 2 Tranek transport. Beda merek tapi bolehlah. Yo, Balerong Dusta. Ya, Pak. Yo. Langsung 3 unit konvoy